All ADC Area Merchant Association Annual Conference Panda Klaizaka Khumulungni Head Officer. A Panda in Bishingte, Kasam Committee Shubai, Kital Committee Khazaka. Abahikino Association Khorasa Adong Shaka Boroni Dalvidal Shamu Humunati. Abni Logologina Ashalo, Kasam Committee Shubai, Kital Committee Khazaka. Paithago, Katal Committee ni Asok Fang Te Dang Fangni Mu Shaklaizaka. First Executive Committee Reform, First Annual General Meeting Chungtini Kwailatia. Senior General Annual Meeting was some Kabama, some decision Naka. Tai Light Hangai previous rocks and Kanala many pore, Chinibuskangi, some. All ADC area Bishingo Joto, Bania Kaitonero some, Hansa Kaitondani. Bania Kaitonero ni Jungal no, some Naye. Baike borokno some kisha borokno some subasu khailai man kaisa tai kaisa tai aborokno kaham kai naikoliti sanani bagai some tini decision nahaka tai market joto market chini ADC area je tongmani chini je rule tai lo suja tongma hai tai chini je constitution je tongma hai kino some all ADC in market, the market no some coverage kainai. Tinisuk zora some sini all ADC area some coverage. Klaiman sugia ko zaman romdi gonda sora abo hairago some sogi mania ko tamokai sini already bebak no contact tongo some abo cover kainai. Tabu o press meet ni bisingti kisah sana ni musung namkai. O ADC Area Merchant Association membership ungai bakurungai tamo nai ang kisi sa highlight kanini musim mo kaya mo hai naidi sini sotonino kaisa tinang tomo sini future song borok ni kunu sikur kurai song bupro tamo kebo saimia rang puisa tongai mano song business podre pot kwelai tongman kintu Society by association by judino kurungi tongkai sung kaisa te kaisa cobalai mano sudu abo rang puisa cobane ne abo simi kok kesarmo buddhi joto nangmani sung kaisa te kaisa cobalai samu kai mano tamni bagai kai sung subamung kuri kai sung individual rang puisa jasapana tongi tongdi individual by sung kuno dino business abo sikur ngimia aboni bagai sing future plan nanggo sini o future ngakai obono sini oro je membership ngai tongne rokno sing kom se kom association ni bisingte sing suba laine ni bagai sing sinoro minute pass khelekya jara membership ngai ro borok saimanai dosi bahai ke bro abo suba sumanai bahai ke tamung nai accident yang kita mengenai bungi future plan tamu tongai abo sem jara oro membership ni khainero approve borokno sem clear abo borokno phunuk jaknai Kumulong ni Shimi Molini Koktum Chini Khora.